Kumshi benta banbut renti ya ke Fit India Movement kabala sedang da Menteri Rangba du jengkari India, Narendra Modi bat ya kabala shim khiaru da Chief Minister jengka Sarkar Jilla Konrad Sangma. The District Administration jengka West Khasi Hills hini kasngi kala shim benta hakate ka Fit India Movement. Ya kate ka Fit India Movement layalam da Deputy Commissioner jengka District Uba T Lingwa tingkat ke Officers Club kidikot ke Apple Society batna ke Nature Club. Kelas dang ya kate ke jingyat kejat nakshat wenya hadu nung knum. Ha kaju kapor udisi ulayalam ya kite ki kenhon lengba ke walk and pick. Da ke bayat lenti bat bantami ki plastik bat ki jaklia ki badan halenti. Layo ru ban penkuat ya kadau lenong nong knum da ke jingya shimbenta da ki officer jong kita nak rekam paper. Deputy Commissioner jongka West Khasi Hills ba ati lingwa habakran pat UKNB ulai thu ba kajing thumu jongka te ka program kalongkat kum kajing ptha na ka sarkar kemeling ba ka Fit India Movement kajing penlong bantam ba ban khu yaki plastik ba ki jabo hapo ka nong nong khunum kadeling ba ka Swachh Bharat Mission bat ba ki brio jongka te ka jaka kin so thu e kajing koridor jongka jing khu jing suba Kani ka program kalong as part of the Fit India Movement, dia nyala pun kani kerja kicat na do na tena wenia selu senang kunum. Nang tahu ber kaju por ngitam ya kini ki bilar ki plastik ki ba ki berat kini ki priu sini bagi ngitam nomor ban penlong yang kani kanong kunum area kacka bakhot. Dia kani kalong as part of the Swachh Bharat Movement. Dia kani ka jing ya kani ka jing ya kenduk jingin ya ngia kuntup lang na kenal yang ka kani jingle umne kan awareness ye kini ki local sini ba kan poi perkhat iki kan kumnu begini ki beri mana bar sno kewan ban pan khoi ya senang jongki dia kan perkan non ka awareness nam ta jongki kani ka walk and pick sa kadai ka idea jong ka state government kadai ka idea jong district administration jong West Khasi Hills